Dan Asimwe omuhwezi wa mukuru w'entebe yo kubanza wa Nyansamba nagira ngo enjure gwirira mu muyaga gw'amani kandi okuhendera amaki 15 gasigire gatineho kubyama otireho n'emisoro kusisikara ogu yashaba gavumenti okurugayo ekabahwera babase kutunga obuhwezi tene kushasha kuhangu habwe enjure gwire erimo ruyaga gwinji yashenya amaju y'abatuze abataka bareka 15 amushaba gavumenti tuyambe tereho buryo tufune nemero yo kujya kwe mogo yonera higuru bityo byona biri hanze n'ibyo hanze ibiciro byabiri kuzire bikutareka kwasa yona bihendagurikire byona babatura nabagira ngo baferirwe ibintu byinji obwe harumwe byo kurya kandi bayereka kweraricera ngo enjare basa ko batera baba batatonjera obuhwezi gusasa mwana urutoki rwanjye urutoki byanjye byose imvura yabiterire titwine cyo kurya abana bari kubona amazina basigara ndi Florence ebitu gwashishe bitoki gwashishe ubukeze bucyo twine ni mu muri kukireba kusaba tukusaba gavumenti tukonyereho Alexander Turyagenda mukuru w'akaciko k'ishomero rya Nyansamba Community School twirwa umuyaga nagira ngo hatabana ko barahumurcene baza kwa batineho kushomera kandi ngo hati na n'abaturano bararo mu kanisa abandi umucebera kandi nukwe kushaba government okubahwera nyino kushasha kwinji ahabwe ishomero kugenda na n'amaju g'abataka byona ryahwereho furati tikine cyo kora bari kurara mu maramezo mu bibira tuyaturi kushaba obuyambi ka government mutuyambe omugandi enjure birero mu muyaga mwinji ecwekerize bintu nyamwinjo mugomboro yacu kagati isinjiro amakagaru kurengo muri Ghana ombyaro bya Chamushija na no munonko no gugasisikarirwe ntoche MCD na za factory z'umwani amaka okutwariza hamwe nyowe liste y'indebire namaka inshanju nana agacamushije nkasero dene nongo liste y'indebire namaka 22 ebyo abo nibo bashikirwe hamwe n'obusase bw'amani munonga abantu binokutina ngo babasa kwija kuremwa kushashora za roni ahabwo kubo buhinjiniye bire ry'entasiya yabo urutoki rwanjye urubwire rugingana hitemo kandi mbire ni nyamo y'ibitoke igana buri kwezi mbere nishashura school fees z'abana hati benu kinkintu cyakora benateka kumanya ngo buri kwezi nabasa kutema ibitoki nka 20 agenda shashura haroni konka kitashigizere ekitake basikire so mwenu nka government nitushabe tukwatireho akwantu kimanya kitabagisinyo tubahabwe ntoke hati washango myagagura gentoke nkezi cyamanyisa ubuzima buriyo bw'amani Asenansi y'umujonomari Owamar Foundation atayayire bicwekebi kandi yirukanjera amakagaru kurengegana na n'obuhunga kandi yashaba government na n'abantu bino bushoborozi okongera kwirukanjera bicwekebi nabwe cyo foundation situkuma abantu nibanga ngatwafuna yo ubuhungo obu tuzakurugira nko kuba amakaga agafuna ubuzima amakaga asingiye kufuna ubuzibu njyani mu kufuna aho katurebere mu buri umwe nasa kufuna nkakiri kumizo buhunga twashikira mukuru w'entebe ya katana hasumo nukwe kutugambira ngo yahirize kutuma orukukura ibyo buhinjo mushicekeci okureba kuba kubasa kubahwera yoni nkozere cyo kubasika nakwatagana na agriculture officers bahagomborera na n'aba district production okugira ngo barebeke ngo bakora reporta bagindetera hadeski obutarenga izo bari rwakana then report ejo mpandikira aba office of the prime minister nkabutosha amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze na Rusunu wamanya